Ona le batho ba o lerato le ba hlolang. Okay. But it doesn't mean haleyo. Okay. Lerato le teng. Okay. Love exists. Wow. Love exists. Le haebe mohlomong le ile la udia kapa walidia kapa la dia na le lerato. Love it teng. Yeah. Love it teng. I did that. Joe doc. La hlema bedo motho FM sa sing lena la ka jene ho le haufi mo ka tswang go mametse maqhubana gaso le teng ke utlwa re tse di galetse moya le yeah utlwa ka bo velte bo ka bo velte yo ba di mametse ke ga mane ka jone o tla re ke lo tsa presenter se sa sbuji ke o tla di presenter mama la ga reta ke ikutlwa ke haine o bolela ke motho honest ke ikutlwa swapa ke utlwa le nkutlile o re jale wetsang a dera utlwisisa ntate motho ntwenya hayo o connecta ka speed to connect yeah no I ke utlwa ha se nna eno man connect la buti fela ba bedi ya utubedisa sa singla ka jeno he ke la boraro wa tseba nako ha idutse mona ke nako ya Dr Novi mme re tla ba mole na utlwa gore nyena go bo fitela gore nyena le shome mhlakazi ke le beila go lo hle mosebetsi mo entse mosebetsi mo tla go kopanele yena hape mamedi wa ka tsatsing lane lausane lena lena le monate holo le o le ratang holo la Haribueng nna ka le bitso ke Tebogo Tapong Tebza ngwana ke tsa male Dr Novi ka jeno doc Tebza o monate ke shapo ke shapo ai man ke monate no complain ke batlo le complain about ke shapo mena o shapo ke monate doc thank you man ke monate doc o e bona jwang 2026 o tla ba monate nna ebile ke batlo le ba le shana kana ha ke utlwa go as a pastor as a doctor declaring this year I ke ntse tsa bo doctor le bo pastor ke transform podcast ai Kilibeti. O kana o sa ba declaration or this is the year of breakthrough. This by never profit COVID ke ifihla. It's a tongwe ba tata profit ba tata this is the year of whole. Memo hona le memo mo Facebook mo TikTok mo. A ke tse o rata o gadara di prophets tsa baruti. Ba di bapadisa. Tate a di tlaisa mo baruti bana ba profita ntotso go. Le baruti ba bo Malawi ka o fela o potula tsela o tlhaletse to what. Aba go paitseditse mo ba itse e tlo ba e powerful yebo ntate o di tlweletse tutsi o transforma wena fela o fetola dintho ha o ka re fela prophet kapa doctor batho ba se ba rane le tswai ke utlwile gore ha o sa batla ba associated le mabitso a nang le bo matswai bo di eng bo fela ja di sebedisa bara ha ka dito ai khona I can't do that. Yeah. O ka dumedisa mamedi wa hao do. Mamedi dumelang he mo re go tsantsi ya teng le khubung la 88.5 wena mamedi wa karatang radio nya rona golo Freestata mona motho FM wena mamedi wa karatang ke live he Facebook nya ka ya Pastor November and Victoria Swift Ministry mamedi wa tsba ha re tata o tsomana lona ba TikTok le boma if una le friend e yo batlang gore a tsebe di teachings tsa rona o mo referele Facebook nya rona ya Pastor November because ha ke tswa TikTok dintho tsa TikTok wa ke tsona di fedile but ka bo madi ka man ka I mean ka hlonolo Facebook e permanent ntongwe le ngwe re etsa e ba permanent ka Facebook ya Pastor November and Victoria Swift Ministry mo ke leng live yona teng ka di TikTok nya ka mamedi ke live le ho yona o Dr November ka Pastor November ke TikTok mamedi le like le follow le etse jwang e gone le fa di notification Facebook le TikTok ke sha putle tsa wa tsama ntwe ke thutileng yana gore on a serious note yes e ka there's a shift nyana it's ala maphilong a batho that is why nowadays motho tsantsi o phile kankane and push and do things kankane because there's something e kareng ya etsala maphilong a matsatsing ana ka re there's something e utswitseng strength sa batho a ke tselo go bane re ile ra shapa ke COVID batho ba qala dintho tsa change financially kore everywhere khona tsa o hletsa bophelo ke bana di affected e leng ha o tla Bloemfontein jalo Bloemfontein yana na ditse o etsa etseng ka yo ana Bloemfontein na ditse o tla ke tsama pleke tse ngata
tsa bodi rakgwebo ba tse ba tsebang ha o fihla mono o quiet doc he o quiet hey dintho di fetohile ntate o fetohile o Yeah, quiet yeah. o quiet ye nngwe ya dintho tse tlholang ke tsa batho ba ka yona ke re guys let us change the lifestyle because one of the things that can put you under pressure and make your life very miserable ke lifestyle yeah o bua nnete ne rile kai nna lo ena be ke fitile that ne re bua ka ntwe o bua ka ntwe hey ya ke opola play ke nka be re sokola o dula hana jwa that whole quiet ibile le nna le wena fela le motho mo ana dutse sa mo Yeah. thoko No, very quiet. quiet ene ka letsatsi le ono tshwantse bo o busy o quiet so that is why ke re batho ba tshwantse ba tsintse the lifestyle yeah and then le ka ramanyalo a bona batho ba tshwantse ba tsintse the lifestyle so that to avoid frustration because frustration financial frustration is going to affect batho manyalo gona affect peace gona affect and ya bobedi batho ba tshwantse ba thusane yeah because nowadays table as much really ra tseba or responsibility ya profession ya provide Yeah, ya fuwa bondat but the reality of the truth the dintho di change Yeah. and ha re sa bua ka hore batho ba change re really dintho le fatse mo la di change because now the opportunity ha di sa le ngata for bondat Yeah. the opportunity di ngata for batho ba bomme. bomme Yeah. so bomme e ka re le bona ba ka understand nowadays hore dintho se di change when Yeah. you come to the life ya motho o ska wa tlola o ska tla o le stroll o tseba stroll ska tla o le Stroll se stroll etsa jwang jwale? mosebetsi wa stroll is to hold o hula ke ntse bo ka English ke tsebe unfortunately o hula ke ha o kentse stroll ka kolokoti o ntse o hula is to hold ka English o hula nna ke tsebe hlete bo a bala batho ba hula ka kenya stroll ka kolokoti then ya coke kapa ya drink is mame e be o ntse o hula is to hold ka nnete tla renta a ke tsebe o hula ke nka se It's too mame. It's too and basadi ba ona jwale they hul you ufela illa ire o rukile o tokolo ko tla drink se fedile ko ya complain or ke se ke felo so Bao, they hul until the end. they hul and because basadi kelelo tsa bana di sof ka di feel a so ka I click and hore nowadays ntho re hlokang ke o build together Yeah. we tshwanela re build together temo we must learn to build together Yeah, that's true. because reality of life for now bontate ba bangata the opportunities on a serious note tla hlokang la banna ha di sa le ngata the opportunity di ile kae basadi so Yeah. if only mme ya bohlale you can also help your partner so that to minimize stress monneng wa hao Yeah. le hore le lapa la lona le kgone ho ba hantle. le kgone ho ba Se hantle. buang toko ke taba bohlokwa haholo, and I think maybe batho ba ngata ba soka batla to that understanding haholo society wa tseba a ke re ntho tse ding re di etsa because of re tlwaetse tjena re tlwaetse tjena ai nana fela se ke le ntate se ke dumella mosadi wa ka etseng ha ke mo tlwaetsa jwalo ha ke a tlwaetsa batho ba bona jwalo so o bua nnete dintho di fetohile and this thing yetsa stress unnecessary go bontate Yeah, qeteletse o entse dintho tse tsuleng o qeteletse o ntse le stress se no yena mosadi haholo Yeah. haholo ha nkile ka ba le shiwe ne ke entse the right pick Yeah. mo ne ke batla partner ra teng ke batla mosadi teng then ke be ke kopana le basadi ba 11 yeah ke ne ke nkele o siemong hara basadi ba ke ne ke nkele o siemong wa Lesotho ka ithusetsa yena le o ja taba ka le yena e sa ka ya kae Yeah. but ne ke thutse yena mpotse why because ne ke sa batle motho a tong frustrate lifestyle ya ile ke feel hore e affordable oh oish ke tlo gona ntho ya high maintenance ne ke sheba la right pick you know ona ba bona le ha o ba shebile o dutse le bona mano re hai ba bona ba that o utlwa le motho fela ka o ba bang bana ba tla ka di-flight motho a tla ka flight yes batho bana ba tla mo Pretoria ka di-flight motho a tla ka flight nahana jwale mohlang a sa batla go tla go nna se ke le monna ke sa kgone ho patala ticket ya flight ke ra tshware bese o tlo re o tlo mpuela English it's waste of time of the critical wa tswa ke di bona itse o ke di mono gore go tso tebza le Dr. Novi a re te kopane ke tse nako ka hora hle a re ke qala ho rata lenaneo jwalo ka lena
a re ke Daniel Medupi ka botshabelo ntate Daniel re le buila ho re le buile o re ndo kana no ne ke nkele motho because what's what is shebang because I don't want to frustrate myself ke nka motho ke tsebang dipotomane tsa ka ditlamoja le no ke batla ho nyala a ke compromise ke ntse ke ditse mantswe ka hore ke batla ho nyalana le motho a ke tsebe a kre nna ke abedi nice either ke tlo for lenyalo la monogamy ka polygamy okay I'm going to be the first pastor wa nyala polygamy wa tseba bua ka ntwe ngwe ke ene ke batla vele ke tlo botsa yona ka jeno because lebe ke fitile ngwe buile ntwe jwale ke a bona ntwe ke ntwe e buang wa e bua ene jwale ke utlwile we hatella hape le di TikTok tsa hao bo manta ena ya polygamy ke ntwe e hatellang ha ene ke utlwa jwale wa fufulela o bua ka yona o ntsa matla hao ke bona batho ba ofa response e matla hampe a ke tsebe na o batla go qotelang doka what's what ke tlo jwetsa something mara ke batla re dula ho yona because ke nana we free to tell o batla re fite hape ho yona ke tlo botsa hape be ke tla ka nampos you know one of the thing ke ithutile yona nowadays there was a time mo banna ele the polygamist mara tsa botsotsi monna e mong le e mong le boyfriend e nngwe le nngwe e sa khoneng go phela le mosadi ya le A1 ke polygamist including le ba prophet le ba ruti doctor bile o shebe ka rodi kereke ba bana ba ngata ba tshwara bontate moruti so tla bona go yo te botsa sa tlabana te botsa sa tlabana e ba pele dog o re nka te mana ba ka ba so le bontate moruti tebo bana bo mamruta ba ka ba sheba bana ba nga ra tere bana ba bo sita ba mo ba ka bona hore so ye le dingo tse ke tsa monna ke tsa moruti ya ntseng a ra bubiti yo ke go bomamela ke tlo bua ntho eo bo me ba ngata ba sa tlo ithabela mara ke go bua mme okay once o ka phela le monna a ba o shitela ke polygamist monna sure wa phela le monna a ba o cheater it's a polygamist okay wa ratana le boyfriend e be o cheater it's a polygamist Dr. Novi runa di polygamist re ke batho ba nyetseng no polygamy is something that is in the man into ka role now it's just that when o ratana le basadi ba bobedi jole why manifest ntho e leng ka ra yona o re e ka hara monna e ka hare ho monna but now a te bona ka utlwela o re mama di kopa leng kutlehleng ke upa skala change station jole ho tsebe do pele o ya pointing e ntate Daniel yane ya keneng o le ke bala message jwale o sentse ore ha o ka bona melaitse ke nna mo ya batho ba reng kopa le bua le station manager Moruti Stoba are on Motheo FM I can miss a show but not this one yo ye mong wa kena ore Tebza please talk to the station manager to give transformer 1 more hour aba buele mahorang pita samlento ka nnete jwale ba kena ba le bangata ye mong ke yena wa kena le ena a re dumelang baratuwa le nna ke dumelana le 2 hours because really we learn a lot from this show ke full time listener ya lona le TikTokong mona ke bona ba re ka nnete re kopa nako yo ka nnete ba re kopa nako ke bona ba ntse ba ngwana ba Moruti Stoba emampele hle Moruti Stoba emampele ke le kopa emampele ya pointing ena e bua most of the time but ba re polygamist when unye mosadi a nyetswa ka ntate mosadi kuna le basadi ba 4 ka tang go 5 re ke bona di polygamist ba kantino polygamist ke monna o mong ya sa goneng go phela ka mosadi ya 1 okay sure being a polygamist is something e ka wena e ka ro monna so o re monna mo le mong e leng go rona le mosadi a ba lo cheat ke polygamist ke polygamy mo phusetsa mo ba le mosadi yane nyatsiane
ha se bo ha ke ntse phoso ke ntho ka o yena Dr. ke Novi ntho ka o yena yeah now hey okay yes now it's just that nowadays it change you ntwena e bitswa cheating okay ila change what ke cheating ya bitswa bofebeleng ke eng wa utlwisa mamelo le sorry la ba ke tso kotsi mare ya change ya bitswa le but on a serious note ha re bua nnete when o ka sheba each and every man most 99.9 ke le polygamist sure but now ka baka la hore ha o gone o etsa official o end up so tshwana le o etse tso o etse ka botsotsi e be change o te ke cheating sure that is why nna ke batla mo kena straight because ke a tseba nna ke polygamist nna ke polygamist Dr. Novi nna ke polygamist o ka tla o dia bo ya moruti ya polisitswe ya morana Jesu and bo polygamy bona ha isale ke bogaga tota le mosadi wa ka wa pele wa tseba o ile ba mpatlela mosadi mongwe wa Dr. General a go inkele mosadi yona wa doctor yo o dropile bomb ka bo batho modimo Dr. Novi o re ke diphiri lona banna te botsa nna le tlo fumana ke ditse pela morena Jesu le ntse le feta le bo moruti stoba le ya ka mollo ntse ke re batho modimo ha re le tseba le manyoloi o etsa etseng ntse ke botsa morena Jesu ke re morena Jesu le stoba o ya ka mollo bona le tebo ke tse ke botsa ke re tebo masulena le ba halaletse tswa le feta la jwang ka lifo nna lo fumana ke ditse pela boramotho ke tse ke mo thusa go shaba dibuka morena Jesu ba ba ke tlo re morena Jesu yona ke a mtseba o mongwetse ka post ke tsotsi ya kgaleng le menemene morena ke lo go putsa morena Jesu ke re morena Jesu yona o mongwetse ka post gore o tlo kena mo ke tseba gore ke tsotsi ya kgale ya moruti a fetela ka lifo wena o dutse le moramotho moramotho a re ko ratela fela gore o phela bonnete ai Dr. Novi yeah so this thing can I tell you into le bo mamuruti ba tswa re bana ba bona ke di polygamist ba le bo mamuruti ba tsibileng gore bana ba bona ba cheatile ba tseba ba tseba cheating ya monna wa o bolela gore monna o ke polygamist. Now here's the thing, you for bomo jole qetile jole ke tuba radio pele polygamy ne ba tloa ke bana ba nowadays ba tloa ke basadi Dr. Novi ema pele yeah polygamy step sene se ba tloa ke banna nna ke tseba jwa yes mara go jetse se fihle na kwenyeo se fihle na kwenya Jeremiah chapter 4 verse 1 Dr. mo Bible basadi ba supile ba tla batla monna that is why basadi ba gona go ratana le monna nyetse le bona jole ba se ba batla that is why no ba batla go nyalo basadi ba batla lenyalo tebo ene ba batla e mong le mong ya ba offerang lenyalo that is why lenyalo le sa ba polygamy se ba twa ke bana se ba twa ke basadi that is why basadi ba end up ba ratana le banna ba nyetse antsa tse ba re monino nyetse ba ba mmatla because le ene o batla o ba ka ra lenyalo ntho basadi ba batlang ke lenyalo ntho basadi ba batlang hape ke monna basadi ba batla banna no jwale o kenya le verse jwale mo mos e teng bo Bible Dr. Novi ke tse ke mang Jeremiah chapter 9 chapter 4 verse 9 Jeremiah chapter 4 if hey Dr. Novi Jeremiah e ka ina Jeremiah mamedi wa kareta kapenya ke Jeremiah ka pa ke Isaiah ke Isaiah ka pa ke Jeremiah from the Sorel mamedi wa kareta se ke tati kisara ki Isaiah kisara ki Isaiah mamelo wa karatang ki Isaiah 4 kiana ke go boiwa Isaiah chapter 4 matsatsing ao basadi ba supileng ba tla itshwaralla monnang a le mong matsatsing ao basadi ba supileng ka phetolelo ya gale e re matsatsing a bofelo e mona e re matsatsing ao basadi ba supileng ba tla itshwaralla monneng a le mong ba tla re ho yena re tla iphepa re ikapese
ha fela re ka bitswa ka wena Yo. e le hore sekgobo sa hore ha re a nyalwa se tle se tlohe. Dr. Novi Na o tlo go jetse ba tla re na le diphatlo tsa rona re tla ikapesa re tla itjesa na o tlo go njetse ke a o thuba jang hey basadi ba bangata ba batla independence ka tswa ba batla ba le ditšhelete tsa bona ba batla ikela a ke batho jwale I'm independent Yeah, independent independent. nna Yeah. ke na le company Ke ya jara. ha ba tsebe gore ba fulfill scripture ere ba tla be ba ikgona ka mantso mang ntho ya gore ba pushetse o ikgona ba tsebe gore ba fulfill scripture. Every woman ya sebetsang ka thata batla go ba independent ha tse ya batla go ba le tšhelete wa tseba ha tse bo fulfill scripture. hey That is why today bana le ditšhelete bana le batho bana le profession mara ba batla banna ha bana manyalo and ba batla banna profession teng position teng everything di teng tšhelete teng mara ba batla banna because they don't know ntena gore banna ba bue English no I want to be independent woman of self empowerment of the critical woman. Yeah. Ha ba tsebe gore ba fulfill scripture because e re Bible ba tla be ba igona. But still ba tla ba batla monna ba bitso ka lebitso la monna ba ena ba bang hote ba tla ba batla tlosa segobo sa hore ha so nyalwe and then that matsatsing out that is how ka mamela show ya ka ya Monday medical doctors professionals ndate ba batla step tebo show ya ka ya Monday Monday basadi ba batla step se batlwa ke basadi go feta banna Dr. Novi yeah. And now here's the problem. If that is why I keep letting you specialize. You know why? Because come on, about bold enough. Baka khona thusa hore batho ba kene joint step and a step sena sa botsotsi sa cheating sa mojolo ko ka thoko. Ke sena se break se lemaditse se cause divorce. Number 2, step sena sa botsotsi ke sena se etsang se khositseng revenge basadi ba revenge ntho e etsang gore basadi ba jole ka ramanyalo ke revenge and revenge ya bona tswa ikala kae o bana dula le polygamy wa o khabeletsa mosadi wa a ba o khabeletsa ba o khalebeletse ho yena ha o click gore mara monna ka ke polygamist. The only thing that is happening ka rakelelo ka gore monna ka ke a cheater. Da ha sa o khabeletse o tlatsa a sa tinela ra monna nna ha mara ke tlo dula ke mo shebelele nna ke months o months because you didn't understand European and polygamist you are not knowing how penally a cheater. Now the problem go how na batho ba re guide ba re thusang batho ba na or guys ba thusang bomme ka banna ba bona ba di polygamist ba thusang bom basadi bana ba di polygamist re lona basadi ba batla go kena polygamy skela kena ka o roba dipelo ska re ha o batla go kena ha tebo o bo roba pelo ya mosadi wa tebo ha o qetile go batla ba mosadi wa tebo yo ke go ba o ikala mo because o na le basadi ba jwale e leng dinyatsi o thole re o batla wa o rata ba tla qetile o lemaditse mosadi wa hao ka hore o hana ha o tsamaya o a o founela bosiu o etsa eng o utlwisa bohloko o fa ngwana ha qetile ho sane batla ba party ya bophelo ba hao o batla go mosadi wa a mo amohela ese mamngane patasa mo utlwise bohloko so ke dintho tse ke batla go ruta ka tsona tseng. Dr. Novi khutlela o yena ha o re basadi ba bangata ba batla polygamy o re ba e batla jwang because ditsela di ka ba pedi ana o re ba batla banna ba bangata kapa ba batla go nyalwa ke banna ba bang kapa o re ba batla banna ba bona ba nyale basadi ba batla ho kena lenyalo basadi ba batla banna. Okay, now hai ba batla banna ba jwang ba batla banna ba afotang ba batla banna ba khona ba batla eng okay, yeah. Ba bang ha ba batle ha bana taba le hore ba monna wa afota mara ba tlo ba kae o ba ka ra monna. Now ke bolela hore e tsena ntho ke bang kana mabedi wa karata ke bolela hore tebo basadi ba batla banna they want ba batla o belonga ba batla a place to belong. Yeah. Now ba etsa so le ha sa tseba hore tebo nyetse o wile ngonyalwa ke tebo still. That is why ba se ba batla polygamy because le ba se ba tseba hore tebo o nyetse mara ba mo batla tebo. Okay, ke yona ke utlwana well this is ntho tsena do go rena re ntse re dinka fela informal mo re ai ke bo
ke o cheatana o e polygamy ntwe ntate Tebo basadi ba se ba batla polygamy ka hore ba tseba re Tebo o nyetse ntate nkile ka etsa season 2 ya ka ya polygamy mone ke batla basadi wa bobedi jalo wa polygamy ho nona le basadi ba ne batla ho nona le basadi ba ne ba applyela ho ba bo mamngane le bo mamkhulu ba ne ba tla ntate but because basadi ba batla monna ba batla ho belonga ene tlo go jotse ntho ya go qetela basadi ba bang ba jwang do you know that tena le basadi ba etsang so a ka ratana le monna motho ababa thaba kura baba relaxed abasa sukudisi monna wa motho abasa founelane le mosadi wa motho abana mpotso why a le relaxed kore fela sonanka na le monna hore nanta teno o nyetse sonanka e ntse le yena e le monna wa hae because ntho ba ihlokang ke monna ha tlo kgathatsa monna wa motho amo khathatsa ibilo ba bang ba bohlalo tla ba o jwetsa re baby tsa mahlese ka ba tsa maleti hlaka ba tlo fihlele Dr. No yes ndate ile nyatsi re mamedi a tseba ntsheketse e ke buang mamedi ha ka ba o yetsa la o sa re jwetse lebitso la o sa re jwetse lebitso romela WhatsApp nomoro ke mang 069 846 5476 ska tsaya mamedi jole ba romela ditsheo mona 069 846 5476 re na le basadi ba kara o jwala le monna motho ene ntate o itshwere hantle o behave jwalo ka a wife ya ntate yane o behave jwalo ka wife ya ntate yane ya nyetseng ha su ke bana ba ntse ba ngwana TikTok ba re ntate moruti ke nnete ke bana ba ntse ba ngwana ba re bua nnete ka mona ke batla pete statement se ore basadi ba kapa nyatsi tse di etsa so hona le dinyatsi ntho bana ba batla fela ke le bitsa sense of belonging ba batla a sense of belonging so what's ba etsa the only thing solanga o tlo mmona solanga o na le nako mo phone solanga o na le nako o re fela o tlo spenda nako nyana le yena ho yena o happy why ke o re fela because o hopola ba bang basadi bana ke di family orientated ke bana ba hlokang ba ratang family so because o rata family now if Tebo anyetse mar I be ba boyfriend ya hae o thabile solanga na le Tebo solanga na le monna solanga na le motho gona go bua le yena and haba ba jolo ha o tlo o ke ba bofumana bile ba lwana le basadi ba bana le ba di boyfriend tsa bona ba etsi jwalo very comfortable o happy ebile ke na khothaletsang ntate no re baby tsa mahla mosadi wa ba bang bebe ba fane ka tšhelete hore tsa mo fa mosadi wa hao eng Dr. No Dr. No via ke batla utlwa ka mmamedi ai ke batla utlwa ka mmamedi ke yona wa kena a re ke nnete ntate Novi ye banna a ba etsa le nthwena ya re tsfapana ye mo ke yona wa kena le na re ke nnete pastor mamela Tebo e mo re ke na le 6 years ke le happy sheng Dr. Novi are 6 years yeah e mo re ke na le 6 years hai ke ene mo wa kena mona re nna ke a etsa ntho eo ntate moruti o etsa ntho ya hore motho a khutlele o monna hae a re nna ke a etsa ntho eo ntate moruti basadi ba hloka ba nna hlete bua dumelang Novi o bua nnete I am one for 5 years even le basadi o kapa le mosadi wa hae knows about us and we are all happy hey motho mosadi wa tseba and they are all happy we bitsa ntho doctor mo ke wa kena a re ke nnete ntate Novi ba nna ntho Tebo go tlepele ka nnete ntate nna e bile for 21 years motho ke ona TikTok a re yana na le 21 years a ratana Dr. Novi ke ye mo ke yona a re ke nnete taba eo 17 years ke le cool yo mpula Tebo ha ba mpula mamela ntate khotso ke nnete taba eo Dr. Novi hantle ene bile a o shemwe le kutlwana le yena ona khona la hae ba ke khaleile maybe ke nako e ba ke supile go ke tsama kana go itse ona pass
o ska ba fitla lata ba fitla mme a sa le teng Dr. Novi ba hadle taba eo fetelo matsoso Dr. Telo Matsoso aba bua le lebitso la are nyatsi ya hae ine motsosa le ha sa robetsa re khotlela hae ska ba fitla lata ene basadi ba bangata ba na le kelelo hore banna ba bona se di-polygamist because ba ba gabeletse. Why o sa gabeletse monna o roa jola? It is because o ratana le mosadi ya bohlaki ya sa batleng ho thuba lenyalo la mosadi e mong. Hona le basadi ba sa batleng ho thuba lenyalo la mosadi e mong, ntho ba e batlang fela ko ba kara ho ba le monna. Holy Pastor Novi, hai tsatsing lena teng a ikhona le tshwere ntho nngwe e thabisang maikutlo re ke le jwetsa nna ne bile wa ka ke mo jwetsa ke re wa tseba ke ha o tla ho nna ka kwa hae o fepe mmela hore a gore nna ke batla ke ja fela marothodi ke Dr. makumane a one tafoleng nna ke tlatla ke ja makumane a one tafoleng yena a kgotsofetse Yeah, dumela. No, we qetile Pastor Novi, we qetile ha ona nnete e fetang eo ntate. Dango e ke a leboga ntate go a fanda go we wotlile botsekeng ntate ha ke nnete ntho e bua e tswile matsogo ntate yo Dango sa Hai Midas ntho tse di tsebang motho e mong ke yena dog ha ehleng utlwa motho ena a re ke nnete ibile o ngreketse le ntlo Yeah, Dr. Novi mela etse mo nnete ntate mo ruti hle bona a re bile mo reketse le ntlo. a go mo reketse ntlo Tla go jwetsa tebo, the sooner basadi ba e amohela is the sooner to protect them maikutlo bona hore ba ska ba hlola ba lwana ba ba miserable ba chincha because you know dintho tsena tse bo di cheating le bo di di affectile basadi ba bangata ka baka la hore ha isa le bona ene polygamist e bona ka ena most of the polygamist ba bangwe motho ka fela ka motho one o mo lontsha ka motho one sure one person yes ke nnete re na le mefuta different ya di polygamist. Ha o ka sheba mosele kuna le basadi ba foqata nka ba 5 Yeah. ena ntseng a khosa mathata hona le ntho Dr. Nala Durban man Dr. Nala ona le basadi ba 9 sure and then ona le di nyatsi tsa 4 tsa tsantse ba tlo di nyala banana ba 4 ba tsijwang ke basadi ba hae. Now re tla re hlalosa mamelo ka rata re na le mefuta ya di polygamist tse so na le polygamist e ipatlang fela basadi ba babedi be re ba le polygamist e patala basadi ba bararo Okay. be re ba le basadi ba polygamist e patala basadi ba 10 ba bo 9 ba bo 10 and tse jwalo di polygamist tse jwalo ke tseno tse tla di fumana di tsentsa basadi ba bangata sure bana ba ile go ba gabeletswa ka basadi ba bangata ka basadi ba different Ho ba bana bana- tshwana ke bana ba tshwana le Dr. le nala Eh. go ba le bana o dula tshwara ka the same ka the girl. same girl I change the same girl. Hey. Now ke bo tlo go jwetsa Spiro tlo go jwetsa basadi ba bangata ba nahana ba dula le banna ba innocent. Do you know that innocent ba mona ba ka etswa ke tlhoko ya tšhelete? Yeah. Ya ka o etsa o nahana hore wa halalela ha o tsebe go hloka tšhelete o ka o etsa ka rona ka o etsa halalela o hlatswe dijana ha o sa tsamaye round o kropa. Na le banna na le basadi o utlwa mosadi wa ka ho na le basadi ba reng jo nna monna ka hlana ntho tse ga di etse o ska wa mona le jwalo o na le tšhelete na bankeng bana tšhelete ya re kokobetse bohloki ba tšhelete ba re kokobetse a bona o le ntate ya kgutu fela ya rata yana le lerato la mosadi ya le mong kante ko ba leshome O ga ba hlatswa le washit o bona ntate o rata o bona ntse a ne le mablumara ao kante e o stakile because a hlatswa mablumara ntate wa le trate
a etse wa shine ya mabluma Rena bo ntate ba hlatswang dijana. Ke sona ka go. ke nna ke di tlatsa ke nna ya di tlatsa O ga se go ga go staki. Yo, Dr. Novi. O go stakile. Mo go distoba. Dr. November. Ai, O tshwara tlhatsa dijana tse bana go sena tšhelete. o go stakile. Wa ne le mabulu. Yo, ai, Dr. Novi. Anda di mo hloka jwang ntate November a le nna ting ke mo hloka go nne o ke kopa Ai, ntate no a re ke mo hloka, a re ke mo hloka hore. Yo, Ntate Novi, hello and stable. Ke nnete ntho eo o tla fumana a bile a re le metsi o hlapileng ka ona se ka qala o tla o qala. Amen. Amen. What's that? Dr. Novi. because a creatable mentality wa rona banna since re rutwa re bile re tseba re di provider ne ha sa le rutwa ka ntho so that is why sometimes o ka bona monna wa hao a sa sukudisa ituletse ka tlong a o thusa gropa e bile ke ntse le dipontsho mangwele ntse le tsetsa gore se ba phuswa mangwele a tsatsa bo dipolisi tsa dikopo o mame fat a tsatsa dipolisi bona mo ntse Poncho mangwele. Monino le rateng. A tu stakile. you know why? Because when I banna bao buhloki ke bona bo discipline Yo. mo go jetsa speak ona le banna ba discipline ke buhloki Yo. that is why rena le basadi ba dutseng ka banna ka mora re thole monna wa qalang ha qata o ba le tšhelete o botla mosadi a re monna ka o tšhintšhile ka mora Yeah. gore a be le Yeah. tšhelete Yeah. a tšhintšhe Yo. Why? ke jona tlhaisa the real yena Ona kokobetse fela. ona kokobetse because ona sena di resources o tseba kry jolo mojolo thepu se batla di resources Ai, ai, yes ai. jolo when o sena tsona ntate o dula Yo. ka bontse o tala o etsa o dula O na le eng? ko re nke melentse o faseletse mangwele mo dipontsho o krope o etse washini ha qeta o hlapa mo qhalle metsi ya be re etse jwang Go stakile. A go stakile. so ke batla gore bomme ba bangata they must never think gore banna ba bona se di-polygamist just because o soka mogabeletsa ke kopa re bue ntho ena tebo mamela bontate bana ntate ana itseng nyatsi ya ene mo gotlisetsa hae Yeah. do you know that tona re basadi ba so fela re monna ya cheat that's why because side chick ya monna ha ke responsible Yo. Dr. Novi. it's just that the reason why sa tsebe re monna ha cheat ke gore fela side chick ya monna ha irresponsible ke bana ba ke bang ka bona re ba ipatala family Side chick ke ena protectile lenyalo. ke ena protectile lenyalo ke ena khotlisang monna ke ena re mbedi tsa mo ya hae ene ba o jona ke bana ba sa minding le ha o ka founela monna tlo arabela side chick ntse le teng Yeah. I utlwe bohloko because ntho e kgonang fela ke gore nna ke a tswa gore monna o mpha nako yaka ene ke yona o honna so ha mosadi ya mo phone ebile ke bana ba re kgothaletsang Dr. Novi. arabele o ntse re monna mosadi wa ka re baby arabele Yo we. arabele e monga ba tinang ke phone ba arabela ba o ne ya yona go re bue le Sure. because Aga e ha moaraba. ba tlo safarisa mosadi Sure. yane Sure. ka bua ka tsona ke ruta ka tsona mamedi Yo. ene ntse le sa le ba le tebore ke be ke tshwere buka ke le morra motho nna Dr. Novi le letona ke ditse le morra motho Ha bana bona ba mabulumara ba hlatswang dijana ba ntse ba lotša. ntse le ya ka mantla ntho ka mollo Gona le bo borutisi ba ntse ba re, "Jo, ha re di kene." ke re tebo ke
ke o heletsa ke re o ya kae le moruti Stoba le tise dinoka le ya ka molong ka ma mameti ai Dr. Novi wa tsaba ntwe ntso ka o fitisi ke tshoswa ke tsela yeo batho ba tsebang thubuang ka yona ntate Tebo Step se fihlile ke tshoswa ke tsela yeo batho ba tsebang twena ka fihlile Step se fihlile guys Step se fihlile Dr. Step se Novi fihlile and le bohle ba reng bona ba ka se utlwisise bona ba ke ba dumela. The only thing e tlo ba sebeletsang fela ke hore ba tlohelle o kena manyalong sure ba tlohelle kena manyalong le me ntsa tise di gogotho mo le di tlena lo ntsa nna nka o bolaya nna nka o tlohela eng ha ba tlohelle once le mosadi ya reng wena o ke kwa ko rumpo o ska ba ikomita ka monna ba ka bo madimabe banna ke di polygamist banna ke di polygamist I'm a polygamist mamedi nna ke polygamist ene ya dilemo mokaubere wa gale nna ke mokaubere wa gale ana ntse le polygamist ya moshatsa pants nna le no ntse le tento onna bona banna hana le nang le bang nna ke mokaubere wa gale wa polygamist ntate a legend Dr. Icona, Dr. Letebza. Jwale le tlo re tshabisa ho sebetsa malapeng a borona. Hoba rona bo nnete ga dihlatswa dipenti tsa basadi ba go thusa go hlatswa dijana. Mara jwale mosale le tlo re tshabisa ho etsa ntho tseo o tlo tshwere thonni jwale. Ha ile tsatsi le la teng le bohale bona le ituka malakhabe. Dumela ntate November ke nna gudi ke nna budi na Tebo Matetsa ntho o dileng yone ke hore pele banna ba nyala Sethepu motho wa monna ka boene ba hae ka tlhaho o tshwanetse a be le bokgoni ba ho phela Sethepu pele a ka nyala Sethepu ke yone ntho e ke ithutileng yone ka wena ntate ke a leboha o gudi ya re ithutile ntho ene ka nna ya a re ka wena mona teng o kolla we ke ruta ka sona ka manta so nya ka ya 7 o'clock ke na le tsona bo 11 bo 12 mona re o ithutile go Dr. yeah and go botsa most ya batho ba na hana Sethepu se batla lenyalo okay se batla tšhelete okay yeah batho ba ba na hana Sethepu se batla tšhelete okay ha se batla tšhelete ba tloang ke Sethepu ke tšhelete tsona le e ba tloang ke lenyalo ona papa re hlalosetse do gobane basadi ba babedi ke bana ba o shiba o le monna Sethepu se tšhelete e batlala Sethepu ke tšhelete tshwanang le tšhelete e batlala lenyalo kana go dipa re hlalosetse do re mametse wena transform ba neng basadi banna ka o fela bana le basadi ba thewela what is the purpose ya monna mosadi wa thewela ke o re jarisana re thusa wa le jarisana ka mantso mosadi yona a rila e wena yeah le a thusana to build together to build a life yes so fapane ka ile ke ba tlisa ba le babedi ba thewela ba le babedi hey yeah le nna ke thewela oh yo Tebo kupa yo it's just the mindset Dr. Novi just the mindset I can tell you what are the things it's about the challenging banna and that challenge I you ka Sethepu mfela iteng le ka monogamy into because as much basadi ba tshwantse I mean rena le basadi ba thewela no yeah now rena le basadi ba thewela le nna ke le tsena ha ke batle mosadi a tlo dulang ka tlong a ke tlo gona ntwe because ho thata no ho bima le nna self ke batla motho a haselang so what if ke nyala mosadi I one a tlo haselang re tlo thusana na le yena and then papa nyo ka e ha re thusana re le bararo what is the difference
because Okay. re a thusana re le babedi le ena. So what is the difference of thusana le le bararo? Sure. Because it is not like problem e tlo tla kae wena, let's say una le mosadi wa hao ha o qetile bonyala slave queen, so wena le mosadi o tlo tshwantse to provide ke bona bothata. Oh, yo. Number 2, Okay. ke man mo tepu se ba heavy when o nkile mosadi wa sa sebetse, then le yena o yo monyalang a sa sebetse, then e le wena o le mong o tshwantse ba provide, then e bile o sena le mogwa. That because o ka gona if una le mogwa una le di tsela di means tsa o etsa tšhelete ngata to provide them. Or now the problem ya rona banna ba batla step ka salary. Sure. There is nothing wrong with batla step ka salary as long o na le basadi bao bobedi ba bona ba thusana Ba sebetsana, so that ba ska ba jarwa ko wena o le mong, because le bana ba nang ba keneng ka ra step ska ra lenyalo la motho one a kre ha jare mosadi wa hae ba jarisa ba pepana ka thusa ba sebetsana ba le babedi. Sure. Yo. Le nna ke ditjena ke batla step, but ke batla step tsa basadi ba hasela ba babedi. Sure. Ke ibe jole ko ba shepa ka tšhelete ka ditabelo o tseba di 10 ranta tsa kerekeng ka sonta ka nako tse ding e ka re ba bolelane batho ba di tshele ka plastic ba di be fatshe di 10 ranta tse green fela jole nane ke tlo etsa jwang se tla ba basadi ke tla ka di 10 ranta nke tshego O go di change. So the plastic. E ka re ba bolelane. tlo ke re ba tlo are ba ka hula pelo tata ke wena le sa tluba ka step ma Ai, o so kene doc. Make yena dumela. moruti wa ka moruti Zanzibar transformer moruti o bua nnete ke ne ke kopane le ene o statileng ene re ha na stakolo ya bane wa ba bona o motlile mama Yeah. ya re wa ba ya ba ha qeta Ha qeta stakolo. ya ba o Yeah. bona basadi Yeah. ene sore ha ba bone maruna sena di resources tsa ya ho bona Hey. ona sena di resources tsa ya ho bona. So transformer o re ho tloa no. Re expect o re jwale o tlo ruta ka ntwe. Ke tlo ruta ka yona hore Ene hape o re o tlo nyala step wena. nna ke ya stepong ha monate jwang ke ya stepong o tla mhlophisa Utlwa batho ba re sebetsi mo. mamedi ba sebetsi mo le rona motho wa sebetsi ba ntse ba hoeletsa ka mang ba re le bona ba E ka re ka mona life e ka style. ra Ha e ka se beat. a tla A se beat ke batho mo. a tla Ke utlwe motho re le nna ke nna eh eng. O re utlwa no re tsebe Dr. Novi o wena o le transfer. ana se nna fela ke re ke a tswa le nna ntse le batla o tla mara ntse le ka maka le shaba ghost o re o jwa boss toba ba ka ba utlwa ba dizeli ka khotho mo Master mo sheba ka mahlo ha o ka mmona panya pa bomme sheba masa ba nna ba lena ka mahlo o ka mmona ha o ka mmona panya panya tsebe ke polygamy issue mo shebe mame bomme mo shebe right ba bang it is not about hore ke cheating but ke taba ya hore ke eng ke taba hore fela motho ntwe ne ka ho yena ya bo polygamist e dula e manifest te ba ke bomme le bontate le baruti ba lona that is why le ntse le utlwela di-file moruti mang o ile a ratana le ntate moruti tebu ha re bua nnete why baruti ba le ho tseba tlhala di-file tsa baruti or moruti mang o jola le mang moruti o etsang why ke di-file I not polygamy bona title ha bona bo apostola Dr. Novi ha aska bona tswa apostola ba tswana ke batlang ka ba modimo ba tebu it's just the title into you. How ka bear title eno ke monna motho how ka bear title eno wa iswaela ka thuko wa tlosa bo apostol o tlo hla monna wena ka hla wa tlosa bo doctor o tlo hla monna wena ka tlosa wa tlosa a prophet o tlo hla monna and that to show that re ke banna that is why bana le basadi why is ba prophet ha una monna e kenanga bile bible di zipi a ba re he
kamane ka dikamoreng a ona boapostolo le boprofete melamo ya ema kamane ntebo a re etsa spiritualize ntho engwe le ngwe baruti gore bahlanka ba modimo ba bang re ba tseng ba re thotse fela re dutse ka difaele tsa bona nna le ba re kopana le bona bo ipotsa gore kante le moruti o batho modimo re thotse fela rona mlomo mo doctor jalo rona re etsa we come out from the closet rona we come out man. Novi, you are on fire today. Omonga hamba nyani Novi, hamba. Dr. Novi, man, you are coming out of the closet. We are coming out of the closet. Skateya mukuti stoba buwa. Obuwa kalona mona. Mastoba, ono shaba stoba ka bohlongo bone. Bomme, pele re tswa mona re sale ke metso meraro. Bomme, ha ono shaba munno wa hao, o mo shaba ka bohlongo bone. Ba di retse voice note ka pele. Ka pele. Ha ono mo shaba ka bohlongo mabedi bone. Ka pele nyana re ya tswa ba fe nomoro to. Bona panya. Ke 069 846 5476. Kieno dumela. Moti November kuzeka moti November. Moti November. Jo, ke mo shebile ke wa ka mosimgataki. Moti November. Ke mo shebile bona. Ke mo shebile la. Panya. Jo. Aka dinga tilo. Dinga tilo fetana. Wa dinga tilo fetana. Dumela. Jo, tete moruti ke bona panya. Mme a ba panya. Dumela. November. Yo. Wala katiyo, tumusha tomato wapaya. Yo, gaji, ay wajibua skat. No, ukare Dumela. Re senyetsa nako. A re yo hiyo. Donc o ke fete. A re fete. Re batla motho o jotsa motho o tete, re batla motho o jotsa ka monna hae. Ke bona mahlabo a go chala ke shebana le Agua salaka. Ye bo kienwa a Dr. Novi le nna monna ka kienwa ka nnete. Ye banna, dumela. Waka o tseya so lu so ha ke ga tshego go le dia bo Dr. Novi. Ke o petela dumela. Hi, transformer. That's no tuka malakabi. A ke tsikare ka bo itlile ka di 2015 ko. Ao jeso. E ka be ke le kare ga step, ka be ke le go gaka. Ao mara. Ta di thuto tsa hao. Utlwa mme. Hi. Stebu ste go sa kabanya tle, ste go sa kabanya. Go go tsena stebu. Yo. Ifile ka re okay gore o late for nna. Amara. E ka be ke le ke dula gale. Amara. Fitiwe ke monyetla o moholo haholo. Doc. A ke tsebe ke reng, thank you. Ke a leboa ke o mamela ka mehla. Ai. Jale dati se ke batla go ba kopanya. Ke batla banna le basadi ba batlang step. Dr. Ba Novi. se shoka so. Dr. Novi. Ke ba kopanya. Ke na le event ke etsa. Dr. Novi. Banna ba le basadi. Re tlo thusana. Ke tlo ba thusa. Dr. Novi. Ya tebo. Ya. O tlo ba thusa Ba jwa. thusa. Hai. Ba thusa. Tsamai Dr. Novi. Ha re tsamaya tebo. Ai. Ha re tsamaya tebo. Ai. Mami di nomoro tsaka ke 073
wa tsa marona le o tlile mme yona re hoja ne ke hlile a re hoja wa 2015 ka mantso ka be nka ba antsa le hae ka mantso kana ba ngadile and ia etsa le bomme ba bangata ba thule ka ramanyalo ba lahla bana ba bona ba tatile ho sane ke bona dinyatsi ya ba ka rastip ya ba kena ka rastip marasi ba dile monneng wa hae mame dinomoro tsaka 073 202 9079 hape te bonto nkhatseng o mametse sho ena mamela ke bontate le bomme imamela ke bontate eno mametse monate ka rama twa bona imamela ke dikhapo le ntate ba tsheya o tlile ho monate jang ka rama la pa ha ne re qala lenaneo le re ne re mamelwa ke batho ba single ra kopa hore dikhapo le mamela le motho wa hao ba mamela le batho ba mamedi o tabuwe ka malape mamedi nomoro tsa ka 073 202 9079 dina le WhatsApp ska ba mfounela ntse ke le live mamedi 073 202 9079 mamedi o ka ratang ha o ya tshebeletsong ya rona o ka la matisa face 3 kapa face 7 face 3 kapa face 7 o boro fela ya Dr. Transformer November o batla o theola kerekeng ha o ka Transformer November batla o theola kerekeng itsele ka koloi driver ka re ya Grootflay o fita le momolo ka lefteng o fite mo Greek Mamedi straight fela ka bona kereke rona ka lefteng e golo ke ya Facebook ka thoko Mamedi ntena le tente somewhere then re a kena ka 10 o'clock o mong le o mong wena Mamedi wa karatang ho sane he ke rapela batho ka 7 o'clock mantsiwa ka ntika la bohlano ke ruta ka ditshebeletso tse ka di ka moreng mane mo ke ruetseng dintho tse ntle Mamedi wa karatang ka 9 o'clock setang di alarm ke ruta ka tshebeletso ka di ka moreng jole mono ke a teba hore bontate shapang di peretsano na hantle le bomme nyantshang hantle okay ya ba nyantso wa tiba mo mo ke a teba ke bua le ka hore ha o kgathetse ke dife di taile tsa moghathala mamedi ya ke bana ba robetse ya ke na le ruta ka hore ke dife di taile tsa moghathala le skela timana mare le ka position le di position tsa moghathala sure ona le di position o di imono yes because ke re batho ba ngata ba timana foso ska ke phone la ke monna a mare foso with the one phone ke na le fuka monna foso ka ke tsena ke monna o mo di ba